Vanoya YouTube และ Facebook ทิ้งทาง News วะซีทิ้งจำเตลาโกนินตัวนี้นิซิมซอมนิเลนีพัลทากุมสานิและซอมนิลงานิโคอินซองวานอยทุโสดังๆฮอทาดูปาบางไงทานะนี่กิตาวฮิเตทุโสนิซิมาเกมาวะซีตรุจันปูราโกลเมเทกัลซามฮอนลัมกิเลดิงกง Security Force on นลัมตินDani ni sim som ni lekhat November kumsang ni som ni ngani khochun Suruchan pura kon methi galzam hot lam kileding anagong win kipinna na neiwe State government in samna tai tia sangai festival to pita agon ta ahile ibula galzam ho in lamuwa kinung solo lai ham chin thodo ani win hi Galzam mitampi in turbong phabok chal khelin Suruchan pulam zone digin ki zot na nei win hi Hinla security force hon lam tin win na kham bi hitya ki kham na aumji chun mi pi ho along hang win boina ana so uwe administration angaya banga cham na tai ti ai bola mi pi in lam gile ho ki kham ham ati win hi Galzam IDP lam kai ho chun I ham tia in mun chi wa ki sol lo ule ipin hi so sang ding hi ati we Tuni ni sim som ni ni November kum sang ni la som ni ngani khwa ki pan tro charm pul hun thei lam pi lam long zo sia ipin na khau ta ki bolding hi tin gi na nei we gol nop ni nom ho sang in Galzam ho in mun wa chen sa kit ding hi government gel ho hen ati we Zani Amy kanile bol ho zile rong hon anawat sit pi ubu abu ho unhal pi u ve ubu aval be si ajinge kanile tho wanga hi chana okyang ne ten te se amit amai kan pi uba chodo hita hi abol ndiu lampi ep umem Tu hong long ding 24 November 2025 Monday ni tiang le morele akim vela ho bung zo si ading in mission program khat MPF na noya akigongi hijikin go na hi ho bunga pastoral committee member zo si hong zau chi ding in pakai minin ka hente mu ve Meiti IDP ho panla banga euti mundinga zong kuki IDP hon panla anga ye Neilugo mang inalo ki hal aso bebe ho in tutile kuki namsanga ki vaipo na ki tup ding ahi Imacha manglo si ki kumji a minoya ki thollele ahi aban le euti mu ta ka a kuki volunteers koi jing jing tutile meite igam uwalu ngamlo ding ahi mipi khangute pangkhom jin ho hite Ane ego mang aso pi beite chun apo na ta hi koi meite yin chodo zo puante ki kum zo ho ji a zum hi we kum ni wal meite lak som ni wal meite gof ta panga ku ki gam alu zo lo ji uwa zum hi we infal sombo hi chuti ji a social media zo le na aseyu ka cha na ga lung a holu hi ku kite edin dat po ule tu a meite in agin pet ku kite hi Soi kai dinga ki go MLS support complex son ji agal ki pan ki phatlam ji hello lai koi hile meite to soi kai po ane go zo se mi pi ta sapa ta san hon ki hal ha pi ding a hi lam kai khialute gas ku ki te khangute ho lam kai thingnoi ki cha thudi se ngam lo ho pathin sa thingnoi ki cha se be ding umlo ponat ji hiaw hite Tu jing ka en James thado kitipa akonin kol kamu kol khat hongin kala ale napa min sein atin ken zong koi ne him katile amin ahin sein epja ka pa min de ham katile thado tribe de un a thu se loin hi ja complain khat ka bol ki gon hi atin ken zong ka pa min zaw hi zong le ke ma min chun bol jingin kati pe dan hi ama holoi tu a me the to ki khut zo ma nampi against a chi hos sei se chu Thado tribe do na to say dana a he do a he Ruma sanga thin an to asam langa iso pi pau jong chu thado hi za ku ki hon athau hi tia lam da thangin to so abol a he Thado hi ja koi macha ki that a hi pon nampi to sa lova em fala ga che ji wa thi a hi ti chu hen sa sa thado le ku ki chu ki do sa te ninga lung tu zo a hi To azong TIM iti du ham LZT holo iti du ham hin anu no say du abol du ko hili ama ho do na to say do se hi tha do na to say tia hi do ajiu hi e bang chu tha do ka hi pun jong le tha do tribe chu recognize that he to respect ka bolin ka dem khapon tha do na mong ima ka sei khapon tha do min mang cha ku kinam pi do na to say ho wang dem na sang ta ka pi jingin tu nung zong le ka pi jing ding a hi go zong ka do khapon tha do zong ka do khapon nam pi again sa to say la sa ho bo dem na thu ka sei ji a hi ni wang mi them khat hin tha do jing pa a sei do te ding 80 jing a hi sei thiam sei ha na ki ti diu le anga an pon te hi chu hi in
Sayu hite na chunga complain ka bol ding hita ki le na ho jong bol po hite phachom pon te keima jang mang hau ki freelance journalist Itan chu hi tun la thing lang news ngayu montana ba asi thing sam sinal news ngai go se na bon sa bin mang pha